Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Halala Mpumelelo, congratulations to Mpumelelo Mseleku. Re Mseleku mpaya kiwi ya gola e tswela pele re leboga ba Mseleku ka tše leng gore wa di dira go Mpumelelo le go bana ba gagwe ka gobane tše dingwe ga re di tsebe mara go Mpumelelo re bona e le gore o tswela pele go di godiša ka ge e le gore papa gagwe gantši ge a le mo o izenganetse Sethembu go ba go Uthandweni Sethembu o phela a bolela gore business tša gagwe o thomile jwang o thomile fatshe gomme o bolela gantši gore dilo tše dintšhi tše e leng gore Mpumelelo wa di dira o swanetše gore a ithute go tšwa go yena gomme gantši a ithuta go tšwa go yena o tlo tšwelela ka mokgwa e leng gore o nyaka o feleletše a tšweletše ka gona. Mpumelelo o botše restaurant gomme re ra mo lebogiša ka se se botse se e leng gore o se dirile re Mpumelelo halala ke gopola le security o boletše gore o na le company ya security se sengwe ke lebetše gore ke eng se e leng gore o na le sona ena gantši tirelo ke phele ke kwa a moaga re Mpumelelo e ka ba e le gore ke eng se o se dirang mo bophelong ba gago. Mpumelelo ke re e le gore ga a tsebe gore o swanetše gore a bolele a re se se bontšha gore tirelo ga botsebotse mo go Mpumelelo o leka go mo direla dilo tše di botse o a moagiša o leka go montšha gore bophelo ke eng ba ka no be ba elwa ka tše dintšhi sela le sela mara go bontšha e le gore tirelo le yena phate a e bapalang mo go Mpumelelo e bontšha e le gore e a kgahliša ka ge e le gore ke tše ntšhi tše e leng gore o mo nyakela tšona le gona o re ga dutse le yena fase wa mmontšha gore Mpumelelo ge o ka dira so le so le so o tlo phumelela ka mo ba Mseleku le yena leadera wa montšha o leader ga kudu-kudu wa mmontšha gore Mpumelelo di-business jaaka ke thomile mo ka ba le di-restaurant go fitlhelela ke fihla mo ke fihlileng gona le gantšwe le Mpumelelo o tšwela pele go ka godiša Mseleku o tšwela pele ka di-business o aga jwale re mafelelong feleletše a fihlile mo e leng gore o nyaka gona ke ga le ba Mseleku a bolela gore as long as e le gore Mpumelelo o kgauswi le yena o tlo fitlhelela se e leng gore wa se nyaka seo se a bonagala gane jwa le Mpumelelo ko o tšwela pele o na le security o na le restaurant le ye nngwe ke lebetse gore ke eng business ya gagwe go bontšha gabotsebotse gore Mpumelelo pele ke mo a yang o a builder se e leng gore o nyaka go se dira o ka re sene le yena a ka ithuta se sengwe go tšwa go se e leng gore Mpumelelo wa se dira a tlogela gore o tlo kgopela tšhelete ke gopola a ba le life a sekgalenyana a botša Mpumelelo gore o kgopela tšhelete so taba gore o kgopele tšhelete e le gore ga o e dire a se ntho e leng gore o tlo feleletša o itego boga bosasa o kgopela ditšhelete go fitlhelela kae so sene o ka re a ka tšwela pele a lebelela gore Mpumelelo o dira eng gomme le yena a tla hwetša a iteboga a go sasa re leboga ba Mseleku maeni le tirelo go role e leng gore ba e bapala mo bophelong jwa Mpumelelo ba kgona go mmontšha gore bophelo ke eng gomme ko o tšwela pele wa gola nako ya le life batho ba posta dilo tša chef a re a gona bothata ge le mpostela le nsendela di-emoji tša chef e se gale ke tlo bula restaurant ka batho ba sega ba re he wena o ka re wena o lebelelang le taba tša Chef Sabelo a re a ka lebelela motho a ke le Chef Sabelo nna ke tšwela pele ka go builder se e leng gore ke nyaka go se aga jwale re halala Mpumelelo Mseleku re a leboga ka tše di botse tšeo di dirang a re seke ra lebelela tše dimpe fela tše e leng gore wa di dira le tše di botse re di lebelele ke tšona tšeo tša Mseleku. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo. Tada.